sang manesia sang baineku paranu sia sende si tamu lante penanda bisaranna puang matua umpama tanna pena ulendui channel YouTube IKB Bahasa Toraja. Kadana puang lata bahasa lan atu yate dia lalamai Yakobus pasal tallu angka sang puluh tallu saya lako sang puluh karua. Yakobus pasal tallu angka sang puluh tallu saya lako sang puluh karua. Apa dolo lata bahasa tu kadana puang matua mai komita pasambayang. Tukukan ni dia olo malakbi mi opo ang matua do suruga mak kurre sumanga. Ang kurre sumanga itu dia na mintu pak kabero mi tu tontong bangki perasai latte katuan ni. Kurre sumanga puang mi pagarri kan ni do mi mintu salah burangki angki direke mi sa anak mi anak mangka mi base sulu. Totemo opo ang laki basa sia laki pirangi tu dia na kadami. Puang pena masalo tunduikan ni pamasyang ni tamatanga kiki tandai patuna siapa patoto kan opo gaul. Maka ada mau kami puang lansangan na puang Yesus ki masambayang. Amin. Apa ia keden komi untambuk kamagigiran sia tegeran pena da mi satuan kalemi sia da mi mo orang unea tonganna angka sangkula pak Yakobus pasal tallu na dipakondi nakua unta tante ge pena sia ka usat tuan kale silu tu dipakaborok lan puang Yesus Kristus salamisa tu napa pepasanan sia napa pangadaran Yakobus lan surakna lakomintu kombongan ya motu diona basisi ina bak tute geran pena sia umpalosongan kale ya tu biasanna ditiro sia di pemeranga ya tu si misa tahu biasanna basisi ina sia tege pena lako sang barakna lako rapunna sia lako silukna tu natiro kumua kia selek mo tu siluk ya to masannang mo tu rapu ya to sia buda mo temai pak barang-barangan na sang barakna apa si tongan-tonganna bu tu duka banga sia ya lampena anna tu kumua ia tu basisi ina bak tu tegeran pena ia memisa akan mesirikan bak tu tang mailo ya moto natai anna torro di pomanga kebu tu lan katuan nasi misa tahu ia motu akan umpalosongan kalenisa kadang na puama tua ulendu Yakobus tu tabasalan atu ya teh dinene urangi kumua ya tu Yakobus umpakilala ki sia umpakilala mintu kombongan maondongan na laku kita solanasang kumua da anta umpamadawan bang kaleta sia tuo mo orang unea katonganan batonan na kumua la tata tantu kaleta diomai agan basisi ina bak tu tege pena sia umpadolo bang pak korayan misanta ondong pi undaka bang saromisa sia tongan misa naswaki pomatua la unta tan kaleta diomai tanga sia pena tege umpamadawan pena sia undaka akamasanangan misanta inang merasa parallu la tape maranga sia lata akuilan pena maabulololong ta sialan mintu alokatuan takumua ya tu asele sia kamasanangan na tarima temai tau senga bak tu silu ta bak tu sang barak bak tu rapunta ya mo misa pak kaboro sia kamasopanan na puama tua lako tau ia tomai ya moto nah ya tu kita ditambai ki kumua mai mo komi siulu solanasang anta olai sia talolangi te katuan ta katuan na pak kamasian puama tua lako kita naturu ukurean sumanga sia kasendean belanna si patula takuna kanasai kumua iya tu kita teh nasorongan duka sia ki puang matua tu kaganaranna ta paraluinna lan ukatuan ia teh napotete di posendena la umpudi umpakalapi puang matua amin rampoin deto tu kadanna puang matua ki pak pesanan lako kita solanasang tontong bangki kuah kumua ta subscribe ite kadanna puang matua sia tapak bagian ni
apa dolo lah tapa taru tujuan katuan tah mai komi tama samai ure sumanga puang mang kamu kani mi barangi tujuan akadami pati tanan manda mi lampenangki angki bantang umpo gawi ulen bi papada tanah pena masalo lansangan na puang Yesu ki mak kure sumanga amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.